Sir? Sakay ka, sir? Oh, ni para manggug ka, sir. Ha? Dakop din ni sir? Ispi, sir? Unsa nang ispi, sir, kanang bugas? Student permit. Wala ra ba ako nag-eskwela, sir? Yes, sir. Ay, anday, sir, kanang sa drive, sir? Wala, sir. Lisensya, sir? Kanang sa maestra, sir? License sa maestra? Ay, abi na sa maestra, sir. Wala ko ana, sir. Wala, sir. Yes, sir. Dakpon ko nimo, sir. Wala man ko ana, sir. Ay, dakpon day og wala ing ana, sir. Abi na kog kanang mag-helmet lang, sir. Ang dili dakpon kanang walay helmet. Sir? Ticket, sir? Saan sa nga ticket, sir? Tikitan ko nimo, sir. Dakpan, tikitan day pagbadakpan, sir. Ay, di haron taon, sir. Oh, magkuha kwarta, sir, Palawan. Yes, sir. Kadali ra, sir. Pila day akong bayar nun, sir? 1,000? Sige, sir. Sige, sir. Makuha lang sa akong kwarta sa Palawan, sir, no? Aww. Sige, sir. Balikon rata ka, sir. Sige, sir. Sige. So love me like you do, love me like you do.